Sveti Đorđe, po kome je Gruzija dobila ime. Evo, upravo smo stigli u Gruziju iz Kijeva. Prvi utisak, voze ludo, znači ne može se preći ulica, ne poštuje nikakva pravila, što nije toliki problem, ajde, nego što su im automobili, neki imaju volan na levoj strani, neki imaju volan na desnoj strani, ali deluje mi da je to podjednako onako raspoređeno. Inače, užasno je sve komercijalizovano, podređeno strancu, bar ovaj centar. Komli će se prikloniti carstvu. Ajde bre! Evo nas u glavnoj ulici, Rustaveli, i užasno je bučno. Ne čujemo se. Inače, na Zakavkazju smo. Kad neko pomeneš Kavkaz, misli da je tamo hladno, da su snegovi večni, da su beli vrhovi. Međutim, ovde u podnožju, evo sada u avgustu, ima nekih 38 stepeni i apsolutno nema sunca, oblaci su prekrili i mi se topimo. Neko ko u principu ne pije. Konačno je pala kiša i pala je noć. U ulici smo Rustaveli, glavnoj ulici ovde u Tbilisiju. Zgrade su onako impozantne, ali zanimljivo kičasto osvetljene. Ovo je još i najbolja, ima i fontanu. Mislim, malo je jedna, treba još više. Inače, to je institucija. Ne čovjek institucija, kao što sam ja, nego državna institucija zgrada. Ovdje je nekad stajala Lenjinova statua, međutim sada je tu Đurđić, to je Sveti Đorđe kako ubiva Žbahu, koji je inače zaštitnik Gruzije. Iako je noć, ovdje nije ništa manje bučno, skoro ovako bučan grad nisam video, ovo je nevjerojatno. Evo, završavamo prvo večer u Tbilisiju. Ovo je Budva, znači ovdje ima jedan deo gdje su samo turisti, ja nisam mogu verujem koliko ovdje turista ima, sve je njima predodređeno, kao bar street na moru, samo bez mora. Ja ne znam ovi ljudi odakle dolaze i šta rade, evo pogledajte tamo, sve ono okolo su kafići, stari deo Tbilisija, to je ludilo seljana Budva još gore, Zlatibor, ne znam, ima gore od Zlatibora nešto, Budva, ne znam, konglomerat neki, to. Tako da sutra ćemo nešto pametnije verovatno raditi, ja se nadam. A sutra možete vidjeti priču o onom tamo čoveku, onoj tamo crkvi, onoj tamo reci i o nekim automobilima koji dole prolaze, a to je iznenađenje.